Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Muslimin yang dirahmati Allah, ada ulun Bandung. Abu kuta kaim nepegah bagadayo. Kaim kamu dengar-dengar nepegah le abu. Wabil ilmi hayatul Islam, wabil jahli mautul Islam. Nyan matang taingan kata abu. Wabil ilmi hayatul Islam, wabil jahli mautul Islam. Hanapaya hari panjang-panjang tak terjemah. Berarti indikasi daripada itu adalah bet dan temu duit. Nyo janji bahagia Nabi sini. Lun pernah lun jawab abu tu ke? Teka lun pudang daya di balai amanah gure di Meraksa lun jawab abu. Tetruk lun babu karena lun berokan segalam lun keluarga, karena lun lagi hana saban lagi kusan usino tapi lun kaya murumuh lun ya baru abu. Yang termasuk lun orang-orang termasuk salah satu daripada 3 orang yang bilang terkahabu yaitu hedi baru Aceh hawai. Ya kalau rumah abu rat nau rumah Aceh kada deh salah satu orang yang bilang terkahabu saya. Lun bilang tau anak cok. Pikir wadah nak cok ngana. Kah. Wate ketika lun di daerah Darul Munawarah Kota Krung lun perti motor Chevrolet ya belanja aku deh ngabu. Makanya lun tu buat. Tetruk dia belanja ngabu pakat le abu supir sawai daerah kadang-kadang. Lihat berakat kadang Haji Muhammad supir anu ngabu. Kadang Haji Fadli supir, kadang Haji Munir biasa. Berkon Haji Munir tapi Walid kana? Walid Munir. Berangkat aku deh boleh kenan. Karena abu mulai jamun tapi duduk tinggal lun gak belanja kerau gili abu ku deh. Duk kamu kude kede kadang-kadang abu gublem kut abu hanan leke kurang makaji ke tengok tengku bek leke tak kurang bak gop bek juah tak tengok bak leke kurang tak gop bek tengok tengku bek cai lawan bek bebeu ka saya merupakan ngan kata yang katuk jaket bagah tak cai lawan mana ya kak tengok tengku hana anjit pegah pedih biarpun pedih bajai tetap buat lebih biarpun apa ya balik. Lun wate di Kota Krung lu ya belanja ngan abu karena masa wate lun mata di Kota Krung mungkin gure-gure abati lebih hawai gejak ngabu. Telun ya belanja ngabu kude abu ne motor Chevrolet abu ne duk rawi sebab ne motor Chevrolet abu ne ya belanja kedeh kude. Jadi te belanja kude ngabu ate belanja kude sampai ngabu nyan barang yang tu belanja le abu le terkah le gop kabu Kota Krung ngeble ibi le urang kabu makanya menurut berkat Nabi Allah menyabu Kota Krung tege belangkot sama tempo ijo le gop lawi ihoi lom long le urang tu kuno nya le ne cok angkot abu le ne mal lain le dua boh kertas tu tak bela capli lagi anci abu ga bela capli 5 rebem tang ijo lain lom dumno tu gebla otomat gebla boh kol ijo le urang lom dumno tu. Makanya hantapan ladu-ladu nggak babu no myertak kamu tengku etikat dia talhat bat setang Honda hanai cuam dan kaji. Tablah hanai cuam tak kaget. Kamu menurut tingkat Nabi Allah. Menyabu si hijau le urang. Nya nabu. Pisang gebla labu wabah isi sakai. Hijau lain heboh isi le urang. Karena lo kudu karena aku jak lon ngam motor Chevrolet abu ya belanja. Atewa punoh 2 helikot kamu sajan pisang. 2 kamu sajan botomat, sajan capli 2. Ailong dari kedai legli sampai kedai paju pisang ro. Pisang abu dro. Paju pisang kamu dari war deh. Jadi nyo bahagian daripada pengabdian lun udayah Darul Munawarah. Maka dia lun pegah padron urang abu pusan peh dapati.